Zdravo! Danas ćemo raditi kaseta dek Technics 678. Kvalitetan dek i skup. Jedino što mi se ne sviđa na ovom deku što nije troglav. Jer on je počeo sredinom 70-ih da se proizvodi, a mi znamo da je Nakamichi i Juher i Dek već 70-ih su pravili troglave dekove. Uglavnom, vlasnik se žali da ovaj dek ne premotava. Pošto je ovo dek sa dva motora, može biti problem i do motora, do gumica, dok ne otvorimo to ne znamo, ali sad ćemo da probamo tačno da vidimo o čemu se radi. Znači, selekcija radi dobro. Evo ovdje vidimo ovu metre. Sad ćemo krenuti premotavanje. Uglavnom čuje se, ali evo vidite ovdje na counter da uopšte niti okreće, ništa se i ne dešava. On samo tako umjesto kao da vrti, uglavnom ne može da okrene traku. Sad ćemo da otvorimo i da vidimo o čemu se radi. Idemo! Znači sad ćemo da pogledamo ovaj mehanizam i da vidimo, morat ćemo da otvorimo i da vidimo kako da pristupimo, da provjerimo kaiševe i da vidimo tačno o čemu se radi. Probat ćemo opet kasetu da stavimo. Play. Ok, odavde ne možemo da vidimo ništa. Sad ćemo da probamo. Vidimo da i ova gumica ovdje ne valja. Ovdje ne radi ni ovaj counter. Vjerovatno je tu problem sa i senzorima i sa svima. Prvo ćemo ovo da regulišemo u gumicu zbog on ima senzor koji očitava da li okreće counter ili ne, onda isto može doći do stopa. Idemo od tada prvo da počnemo. Da nađemo kaiš i da probamo ponovo. Evo našli smo gumicu. Evo već vidite kako ova počela da pusta, da se raspada. Sad ćemo da stavimo ovu novu ovdje. To ovako.
To bi bilo to. Palimo. Ćemo play. Evo vidimo. Sad ćemo premotavanje da vidimo ima li razlike. Ne. Uglavnom evo šta primećujemo. Sad ću da vam pokažem. Evo kad uključujemo premotavanje ne okreće i on ne okreće ovu gumicu i onda on zna da nešto nije u redu. Evo vidite nešto se tu muči i onda on ide na stop poziciju. Idemo da vidimo, da otvorimo dalje, da vidimo o čemu se radi. Sad polako, lagano, da vidimo gdje ide šta. Evo, stigli smo do gumice.
Ok, sad ćemo da vidimo šta se ovdje dešava, u čemu je problem. Imamo ovo ovdje, ovo je taj motor vjerovatno koji okreće, ovdje je ovaj feder koji stisne ovdje za premotavanje i to. Sad ćemo mi to polako da vidimo šta tačno pravi problem. Sad ćemo da testiramo, da vidimo šta je problem. Sad ćemo da probamo mehanizam. Ovdje ćemo da simuliramo kao da je kaseta unutra. Idemo. Znači ovdje vidimo kako ovaj dio koji prebacuje lijeva i ovamo desna. Znači ova poluga ovdje ne funkcioniše dobro. Tu imamo problem. Ona bi trebala da ide lagano. Sad ćemo mi to da probamo da simuliramo. Ona bi trebala lako da radi. Sad da bi vidjeli tačno šta se tu dešava, zašto sve ovo polako reaguje, morat ćemo da ovo skinemo i očistimo. Ovdje selektor koji selektuje jedna strana i druga strana. I onda da vidimo dalje. I ovdje vidimo da je ova gumica isto se raspada i ovdje udara ovaj pleh, što ne bi trebalo. I tu je neki problem i to ćemo da vidimo, da li je ovo neko menjao, pa to ćemo sve da vidimo. Uglavnom sad ćemo prvo što ćemo da vidimo što se dešava s ovom polugom tu. Idemo. Sad ćemo ovako polako, prvo ćemo se osloboditi ove gumice, stavit ćemo na stranu, poslije ćemo stići do nje da je zamijenimo. Sad ćemo da lagano ošarafimo ovaj mehanizam. U stvari prvo ćemo da skinemo ove sad ćemo ovo da skinemo. Da skinemo ovo i da pristupimo dolje čišćenju i da vidimo tačno o čemu se radi. Sad ćemo da podignemo polagano. Maknut ćemo ovu oprugu. Ovu oprugu je već neko nešto dirao. Prvo ćemo da vidimo da li možemo nešto da nađemo slično. Ili ćemo ovu da popravimo, to ćemo još da vidimo, nismo sigurni. Ovako izvući. Evo ga. I ovo je bilo gore. Tako. Sad ćemo da vidimo to da se... Evo vidimo ovdje kako je nešto pustilo. Sad ćemo mi to sve lijepo da očistimo. I ove gumice
Prvo ćemo da imamo da li imamo ovaj gumica dosta tvrda i ona bi isto valjala da se zamijeni. Ove nisu loše, to je to. Idemo. Ovdje se vidi da je problem ova mast. Ona je postala ljepljiva i tako vjerovatno dolazi do kočenja ove poluge. Mi ćemo polako čistiti ovu mast. Ćemo sve ovo lijepo i onda ćemo to sve ponovo da probamo i ručno. Ako to treba lagano da klizi na jednu i na drugu stranu, bez obzira na sve. Na ove klizače ovdje koristit ćemo vrlo tanko ulje, i to je još silikonsko. Stavit ćemo po kap. Ne smijemo ni previše, čisto, evo ga, to ćemo tako razmazati. I to ćemo isto da uradimo i ovdje. I imamo i ovdje. Na ovu jednu, to je glavni centralni. Eto. Sad ćemo da probamo da vidimo otprilike kako to funkcioniše. Stavit ćemo ga tu. Ok, a to, kako bi rekli, druga priča, potpuno druga priča. Još kad budemo stavili ove distancere i feder, on će ga držati gore još visoko. Mislim da će to da funkcioniše odlično. Mislim da će to da funkcioniše dobro. Sad ovdje donesem jednu kuticu sa federima i da vidimo kako ćemo da regulišemo onaj feder što je bio ovdje. Vidi se jako oštećen. Što bimo, to je ovaj što je bio. Evo, pogledajte. On se vidi oštećen. Da vidimo šta možemo mjesto njega tu da stavimo. Ćemo da probamo i da nađemo. Ne smijemo ni previše da zategnemo, a ne valja ni malo. Probat ćemo neki isto veći, ali malo jači. Pravit ćemo kombinaciju. Ova je prejako, ovdje vidim da je debela žica, ja mislim da bi to je prejako. Staćemo, vidjet ćemo redom i vidjet ćemo šta ovdje odgovara, šta ne. Idemo da probamo prvo, ćemo da probamo ovdje. Ajmo ovaj puknut, čekaj da vidimo, jako izgleda veće, samo da vidimo kolika je snaga, mislim da bi to valjalo. Ja ćemo mi to da probamo, stavit ćemo tu. Malo ćemo malo da eksperimentišemo. Evo, napravili smo ovaj feder. Mislim da bi to trebalo da bude ok. Ništa, skinut ćemo sad ovaj dio mehanizma. I onda ćemo polako. Ovo ćemo sada provučemo. On sad može lijepo da kruži tuda, to je bitno. Što ćemo ponovo vezati ovdje. Ovdje sam vezao da ne smeta dok radimo. Ok. Ajde sada probamo da stavimo. I da zakačimo i da vidimo kako to će da radi. Evo, ovo smo napravili smo ovaj feder.
Očistili smo ove gumice lagano sa vatom, znači sve one masnoće i to što je bilo, to smo sve regulisali. Ovaj valjak, sad da vidimo kako to, evo, vidite kako to sad okreće. Još ima i kočnica ovdje, čak i preko kočnice ona ima snage da obrće. Evo, ja mislim da je to sad sve došlo do perfekcije. Sad sve radi prelijepo. Što bi se reklo, čak i nečujno. Odlično. Sad znači ostala nam je ova gumica ovdje da zamijenimo. Vidite ovdje, pokazat ću, ovo je taj senzor što sam vam pričao, ako se ne okreće ovaj counter, ovdje ovaj brojač, on će automatski isključiti sve, ali i ova gumica je već dotrajala i nju ćemo polako da izvadimo i da promijenimo, da vidimo kako da to možemo odavde da učinimo. To bi bilo najbolje da to može odavde. Da, polako ćemo to. Evo, našli smo gumicu, to je ta, ova se puno i rasteže. Ćemo polako na isti način pokušati da je vratimo na svoje mjesto. Idemo isti sistem kao što smo je skinuli. Sad je moramo provući ovuda. U stvari ovo može isti. Evo ga. Sad ćemo mi to, eto ga. To je to. I zakačit ćemo ovdje odmah. Nju možemo odmah da zakačimo. Eto, za ovaj kotočić. Da ima kako to sad sve funkcioniše. On će sad lijepo da okreći, samo moramo kočnicu maći. Vidimo. Ovo će sad ide. Vidimo. Samo ovo. Da imamo i ovu gumicu tu koja mora isto se oslobodi i ovo ovdje kočnica. Tako. Tako radi mehanizam. Sad vidimo. Okreće sve. Vidimo. Evo ga. Da. Obrći counter. Što je sad? Što se tu desilo? A da, podigla se ova gumica. Ovdje nismo stavili osigurač. Da ćemo mi to... Evo ga. Uglavnom to funkcioniše. Znači ovdje ćemo sad staviti osigurač. Polagano. Što bi rekli? To, mislim da ide tu. I onda ide, mislim, ovo. Za ovo ima spravica kao jedna mala cijev, ali pošto nemamo, morat ćemo nešto da, što bi se rekli, improvizujemo. Radit ćemo to sa ovim kliještima što su ravna na vrh. Evo ga. Sad ćemo da provjerimo, da vidimo. Sklopili smo mehanizam. Poslije duže vremena imali smo malo komplikacija
i oko motora i oko svega. Morali smo i motor da promijenimo. Zaboravili smo da snimimo, to je bio problem. Gdje je motor, Gaj, mister? Evo stari motor. Evo, ovo je stari motor. Novi. On nije imao snage i slabo je vrtio i dosta problema. To je još plus bilo. Sad ćemo da isprobamo sa ovim novim motorom što smo stavili. Pokazat ćemo poslije novi motor. Ovdje sad smo upalili da probamo kako radi kaseta. Znači još nismo skroz sklopili mehanizam. Eto, sad ćemo da probamo. Idemo premotavanje. To je bio ono... Evo vidite kako vrti ovo sad sve slično. Ovo što škripi, to samo škripi kaseta. Sad ćemo da probamo play. Znači sve radi kao novo. Tako. Sad ćemo i dalje da sklopimo ovaj ostali dio i onda ćemo to sve zajedno da probamo, da vidimo kako radi. Evo da snimimo i motor. Ovo je motor, taj koji smo našli od jednog staroga Technicsa i montirali smo tu, on samo služi za premotavanje, ovo je glavni motor za play. Uglavnom sve smo uradili, čišćenje, servisiranje, mehanike, svega, sad radi tip top. Onda ćemo sad skroz ga sklopiti i probat ćemo da vidimo kako radi. Idemo. Evo dok smo zašarafljivali ove šarafe, uspjeli smo da nađemo svaki isti jer smo zatekli, evo kao vidite, razne šarafe i krstaste i ravne i sa raznim glavom. Uglavnom mi smo našli da svaki šaraf ovdje i sve da bude isti. Znači pratili smo da to izgleda što bliže. Eto, i ovdje imamo ove starinske šarafe, imamo i novije i sve tako. Uglavnom sve smo to vratili da to bude što bliže originalu. Tako, sklapamo dalje. Evo, stigli smo samog kraja, stavili smo i ovaj poklopac da ga zatvorimo. Evo, ovo su bili šarafi na njega, to se neko igrao miks šarafa svuda. Evo, našli smo i 4 isto od Technicsa original i stavit ćemo na poklopac da to izgleda pristojno. Idemo da zašarafimo. Sad je ostalo samo da probamo, da vidimo kako radimo, samo bez muzike. Idemo play. Evo ovdje vidimo counter kako kreće. Idemo premotavanje. Opet play. Evo vidimo i Woometer kako rade. Idemo nazad. Evo je premotava brzo. Znači sad je to došlo, što bi se reklo, do perfekcije. Evo, završili smo ovaj Technics, to bi bilo to. Veliki pozdrav, do sljedećeg videa. Ćao!